Bukando muthemba ya hasne tunda rionekete kubwithia boya muno kathetune ka Meru ne karimi turene chegitombani na gatara kigisio bunge kya Mara County na Tharaka Nithi kuthongomia kwa urimi bune ndi guchiarite matunda na kureta kinyangotano ya arimi babara bachiandikithithie onto butumite bakethira nendi kinya bakiona thokembo kando nthigurune cha Mexico na kinya Peru na kire gichunchi kiru ene turetegera mathina yara kimera kiki kwithira kia na kiana yamo na burani ndi murimi akwithira ikandana na mathina yamo niketwa ndeto na thingatirite kwa kunende dhabu ya urimi bwetu ndari na kile gichunchi kebiele keronoro. Chunche kia mbere kia thabia gitombani gikinyite muthie munthi weru TV no atuthiite na mbere kuringaria ngana nkinya kuthiuruka mbari cia gitombani na Gantaraki kumenya mathina morimi na nkinya arimi ba mavokando maraba kurukagira ntugo gwa ntugo kumania na arimi ba gikundi giki no atuthiite na mbere kwithira tukiaraniria na arimi ba mavokando ndeni ya gitombani na Gantaraki kaunti ya Tharaka Nithi na tukimenya mantu mwanya mwanya maraba kubainyiria kiri urimi bubu avocado na bankendata thoko na mantu mangi maingi maraba kwithirwa makibaringithia kiri urimi bubu avocados kuma avocado ria uma nasari kana riri mpindi muvocado kwanda muvocado okwambiria ukoro guchwikira ruje mwanka muvocado guchiara bio tarimi imathina mari kubumba kwithirwa bugikandana na montugo gwa ntugo mwanka avocado rira richiare wana ria chiara ri mathina mari methagirwo mario na imathina mariku muno twambiritie gikwanda nipendaga na seedling iro wata iu ni most important nuntu nio itumaga muture omba gukora wega kando wana mashari so nubati kwitho na healthy seedling kando wanda no wekire the required measurements ya 2x2 no wekire thumu for nutrients kumau ni management ya ukamba kumenyera ithia gutina nuntu sometimes it's dry ugekira ugawekera rose kanda umekishua wena growth mbega no karimira around kanda kurigeria weeds no the weeds ni consumers ya nutrients nyingi iria ya mutu endete nutrients kuma unu kudo kwena thina ya pests na diseases ayo mostly diseases mono itiapia itionekanaga mostly no ngakie seedling lakini ki pest ni turwage na turwage tuu iturwa tu na tutrappers turia ni tumto ogora ka kena shuria muteni riu na gomba gutrap tugunyu turia na turwagi kwa muno pesti itiroi ka inga this zone muno pesti te kwa wingi kwa ni thina ya milimo na pesti ni kidogo sana kwa guti thina nyingi ya muntu makoni intoyu no katujita tukithomaga riu tukitseragira bala bali maga avocado twa discover the best time ni kuanda mpende ya muture original ukena graft na muture mwega challenge ire iku ni ukurumana tunyamu along the way ni twamenyire kwi traps zikagirwa na kwagira traps lakini onajene kurura just ire tutaka ngugu sachi kupenya nuntu tutaromirwa seriously no katu kithomaga tani mnyete about the traps lakini ni kuoneka bado the sea light issue traps itikuthiria 100%. It is a fruit na igitaka boria ejagwa ni directly it is not good to apply pesticides nuntu utiko it is no iduwe na contamination kwa gututi tutitumagira na tutendete tutiandivisa ka na arimi betu bara tu group yetu baitomera for all the purposes kwina wastage kana nyuma ya maketho ita transportation kana mageketho guma mo magatuka mamo magatuga bo matabatiri ida mtu agatua bo dokumete kathukanga ikwethaga kwena mantu tamu in some cases is this some cases ne da mamwe maybe no magotuwa na roitwekerere ti ku qualify the standard kwendeka but kwena factory ya twinayo no tuira ka for
kurunta maguta koguo tu ensure murimi atathi atene loss. Mamu mari mathina mamwe mamararimi baba barikanaga na montugo gwa ntuo kiri urimi ba mavocado mamambari no na tigogu kaunti ya Tharaka Nithi tukathi na mbere kwaraniria nabo kenda kumenya na tabakandanaga namo na kumakinda kenda gutigire avocado uri kugwata nthi na nkinya guciara. Strategy imwe tutumirite ya gukuria miti ino ni kungraft at the farm level, kumba ku avoid problems ya ile wigwirenda kwira ni igwatagamiria avocado muno ile avocado ijikarite iminchitwe nasale jie kalanga kujia gwatwa ni murimu ule wa mpio kwogu ni tukungraft at the farm level. Antu ako depend na miti ile nasale 100% tukaluthogu tugeukia mpende i recommended na mpende i recommended one ni ya mutu afuete irengi ni miti ino giant ino mpende nene muno tukathi tukahanda mugundani obu tukwanda muti weungwa tugenjeri maria tumba itu tukekira thumu tukatukania tukamianda mpindi yangu likamere ikinye pencil size kane kula kule tukina graft no bwithagirwa bwina uthomithania kana kureterwa either kithomo na antu mwanya kana kibio bwingwa kia komba kubutethera kuri avocados about twetetheje twetingwa ukwigwa tani ombiragirwa ndi one of the technicians back on graft within this region. Liuga ndo makithomo gya kwanda ari kwa mtunga muthomithia mpaka nga muthomithia grafting na kwogu tukwenda nati tugwatirwe ni county ona extension officers batutumire baumbe gutwa advice more nikenda tumba kulima ulimi wa avocado nundu ni twana mtu anaetha ni mbuluka yeja nundu limwe tutithagwa tutiumba kumenya wega thoko kurieri ukono gutigirwa mbesa na kathina kau ga kuthira gicunji kia mbere na kiambiri tubionete nthi kwoguo gwatire gwaku muthenya waru wa thata ino gutigira tugukuretera gicunji kia ithatu na gicunji kia muthia kumenya tiga kuri avocado riria aci buri kubungirio mbakuru tha tiga maturani nkinya kuramenda gwa nthi guru cia ruraya. Kiripotera Weru TV rugono rwa mwanya thambia gitombani kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.